жолдардан тойго келгиле, шарпылдаган суулардан кечип өткүлө. Кунандарды чабышып, жорголорду салышып, мел биреген талаада байгелерди талашып. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Билегиле жаштар-ай, билегиле, шапар деп шаттанып жыр кагыла. Бириңен бириң калышпай, билегиле талыкпай, айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, булбул болуп барыңар сайрагыла. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Kol çağırmaydı, kol çağır. Eyvallah, bayram. Katrağına kol çağır. Katrağına çağırında kol çağır, bir kere var. Rahmat. Assalamu aleykum amandaştım. Amandaşı farzı eken aman baştım. Amansındı toygu gelgen harıcaşım. Tamada oğlum mumin dep amandaşsa, kelgen meymanlar aleyk alıp koldu çatsın. Assalamu aleykum, assalamu aleykum. Bugün Allah Teala'ga duamız etip kayradan sizler menen ak dasırkon çetinde, жақшылықтың betinde kayradan Krasnoyarsk жерgesindeki кереметтүү тойхананын бири Алыштар тойханасында жакшылык тойда көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Сиз менен биздин башыбызды бириктирип, улуу кичүүдөн баталайын деп апарапар тапканы бүгүн дасыркынга жайып, биздин Гүлмира эжебиз Кыргызстанда жашынакай жүрөктөй болгон кызы Розаны максаттай жигитке узатып, куда кыйлуу болуп, Кыргызстан менен чектелип калбастан Красноярск шаарында бир туугандарым, досторум, аяштарым, туугандарым бар деп дасыркан жайып отурат. Андықтан барыңыздар бүгінгі жақшылық ақ тойға қош келіпсіздер. Қош келіпсіздер дейміз. Рахмат, бір рұқсат берсеңіздер, тойды шыдаған адам берек, тойға шыдаған адам келектен. Bir қату қол шағып бересіздер. Мен Гүлмира эже менен Дастан мырзаны тойдың açılış azemine жетелейбиз. Қана келіңіздер, қол шағып қоямыз. Rahmat. Sizge başkaça konuşağı olmuşsunuz. Aldırak çıkvalыңыздар, mikrofon şeyler ketmesin. Gülmirize toy kutlu olsun, kuda kutlu olsun, biyola kutlu olsun. Çoğda çıkışınız geçin okşuşmaya kaldı. Aslan Bey, siz bulacak koyduk durumuz. Bulacak starşı da dur o. Cünümüze göz getti geçmedi. Siz bunu olacak tutturun öyle. Çıkışınız okşuşmaya. Ordumuzdan turağız emin kendinizler. Ordumuzdan turağız. Oyunuz eşik çaka varak turağız. Bugün Gülmira ejemizni sıylap urmaktap kelip olturasыздар. Сый урматты башында көрсөтөйлөр дагы, оң кол менен сол колду бийик көтөрсөңүздөр,
Gülmüyor önceğizde. Sağına toz olan встречаем. Kana mesela mikrofon Gülmira ecemizde bir kol çalıp koyuyoruz. Bugünkü geçeni meymanlar menen, sizler menen amandaşıp, salamdaşıp açıp besin. Kol çalıp koyuyoruz kendimize. Assalamu alaikum, bandı meymanlar. Hoş geldiniz. Bugün meyman bolup, açık dasturgan sizler için bardağı oynayıp gülüp, ataňardy berip kızıma gelgeňiz üçin çoğun rahmat. Bir yerde çok da yasna oldum soyda. Kıskaça. Evi mikrofon Dastanbek Mırza'da katırak kol çalıp koyuyoruz kendimize. Bugün Gülmira ecemizin güçüne güç koşup, deminin dem koşup canında durar. Bir amandaş salamdaş öldürsen. Assalamu alaikum hanımlar. Gelgenizde çok rahmat. Ya. Rahmat. Ketebilirler degende boldu ya. Tamam, Gülmira ece Kırgızdın toyu, mına her bir toyda şu biyinemeyin sayın toyu kızı bayıp da bizde. Aynıksa mına uşul gelgen meymanlar toyga öte jakşı bıraktım. Meymanlar ayttan go. Çerezli vakit sağgın bolup dedim o. Muskası bizden bolsun dağı biye sizlerden bolsun. Ender uşakta ayarda olgan janatan beri bayram kaldırmayç. Kettik maestro, bolmaz koşul. Taslandırza, biyineyiz. Bizim boyda kız bana Yengeyle yer içinde Gelir olur balada Karnımı kardeşi gel Koşularsın bayrağa Karındaşım bir toy Kendiyle koy sadağa Kendiyle koy sadağa Gülmira rahmat. Saat kançaga çağırdınız Gülmira ece? 5'te. Jaylap siz 4 deseniz bolmap. Jojo öz aytсын, hazır jama talaş bolup koya turmaz. Erteң sizdi sözü bat aytıp koy. Men aytpayсың belе. Kim birinci geldi altın önlerinde? Hiç kim bilmedi? Ha, özbekçe aytayım ha? Bugünkü toyga saat 6'ga пригласительный borgan. Ha, 5'ga. Kim 5:00'da keldi? Siz geldiniz. İsminiz kim? Kim? Rasul. Kol. Harsaklar. Rasul aka. Ana bu sovg'a sizga. Ha canınıza. Kelingizler kadar meymanlar sırdaşıp söyleşip oturumuzlar. Men bir çarım atkarıp bereyim. Andan keyin kutlukta gezegen başlayız. Bugünkü toy barımızga juguştu bolsun. Kelген kadamızlarga gül ötsün. Kırgızında toylar көп bola bersin barmağınızlar. Sabah gelimin ayı geçti Ortalı suyu var bu denizde Olduru bir kırız köprü şeyim Geçirimin hayratın içinde
yüreğimden ben sana ayta albay Süyerimde bir özümde baykay albay Altının canından çıkkın gelmey Keligen son kayra bir kayra albay Keligen son kayra bir kayra albay Rahmat dinleyecek Oh canım sen beni oylaysun mu Oylasam süyerimden koyboysun mu Eğeride dost ballar söz kılırsa Al benim sügönümden korboysun mu Al benim sügönümden korboysun mu Kendinize kadar mehmanlar ruhsat bersеңizdер құттықтау кезегін баштайлық Улуулатып сурулатып біздің төрде отырған Birinci құттықтау кезегіне Закир акабыз баштаған жамаат деп жаздырып өтті Келіңіздер столыңыздар менен а Қадірлі меймандар рұқсат беріп көңіл бұрсаңыздар бірінші insanlar сөзге шығып отырады жақсы тілек ойларын айтып алсын көңіл бұрыңыз келіңіздер Assalomu alaykum mehmonlar, hammalaringiz shu bilan tabriklaman. Mehribon qizi baxtli bo'lsin. Nargi yillarga she'rlarda bish to'ylarda turadigan ishlarni. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush kelibsizlar. 2 yosh baxtli bo'lsin. O'g'illari uzoq bo'lsin. To'yga kelganlarni hammasini bog'lab bersin. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Baxtli bo'lsin. Здравствуйте. Я поздравляю тебя с таким светлым праздником, что дочь вышла замуж. Много тебе внуков, счастливой жизни, здоровья вам и всей вашей семье. Спасибо за такой прекрасный праздник. Я очень благодарен и очень приятно. Поздравляю вас с этим праздником. Он бывает единственный раз в жизни. Это очень круто. Праздник просто крутой. Вот. Желаю всего хорошего дочке и хороших успехов. Avvalambor assalomu alaykum. Muhabbat tabriklayman. Siz baxtli bo'lsin. Do'stlardan yaxshi rahmat sizga. Рахмат. Теперь можно поздравить, обниматься, как бы поздравить, что принесли. А, уже поздравили? Да, или уже, да? Можно сфоткаться тогда. Келin suratga tushirishlik, а? Kechangizga kelamet tumansın, qadrli mehmonlar, keyingi so'z ko'zigini chiqartirgan insonlar Baxtiyor akamiz, Xalqarbek akamiz boshlagan jamoat deb yozdirib o'tdi. Qutlug'tov ko'ziga sizlarga. Kelingizlar. Sözge çıkıp oturan aldırakçı olanızlar gelingizler sakallar aldırakçı olanızlar mikrofon çiğildap ketmesin köngül biraz kelingizler qadrli mehmonlar Gülmirece bunu oşo aldırakçı olmazsa aldırakçı olanızlar qanamese köngül biraz kelingizler Assalomu alaykum hurmatli qonaqlar. Kelibsizlar. Gulmira Ayashevning qiztayini. Gulmira Dastan bana ne deydi? Aşağı kızım Rozaga, şu Ayaş kızımız Rozaga, şu bargan yerine baktapsın, kalarım aşağı ömürlü olsun, balalıca halı olsun, yaxşı senelerden olsun, ardan den soğukta olsun, bargan yerine baktapsın. Assalomu alaykum hurmatli qonaqlar. Gulmira Dastan to'ylar qutlu olsun. Sizin barganlar yaxshi olsun. Yaxshi seviyalardan bo'lib, baliq chaqalmaymiz. Endi men neverengizni yurdim. Yaxshilik desol, sen to'ylarga kelib turaman. Qo'lag'am qo'zarova. Oğlum, qo'zarova. Xudo xolasa bura. Ne öyle to'sam
Ayaş, baktı olmasın. Kalkalım. Ötse zararlı. Hoş gelipsizler konuklar. Böyle dastan ne deyse toyuңар той кылансın. Тияқта роза кызыбыз күйөө балабыз максат бактылуу болсун, барган жерден багайтсын. Алдын балабасы бардын балабасы дегенде кийин көчүрөт дастанга, дастан батыра өлөң Кудай буйрса, кийинки тойлордо дагы жолугушалы, Самый главный 2 жаш бактылуу болсун. Öyle olsun. Böyle uygulayasına. Basan babam. Главное 2 жаш чакпактуу болсун, да? Футбол счастливый молодые. Болсын гүләм, көй бала от болсын, 2 жаш бактылуу болсун, 2 жаш 2 жакка кайдымды жашкардан болсун. Ар дайым үйүңдө жакшылык менен тойлор боло берсин. Азыр мынтип кыз узатып, кыз той берип атсаң, жакын күндөрдө небери жуу бешик тойдо келет. Gülmire söylebey kalgan insanlar sözgө koşulabız deyip çakan bilekleri var ekan, az bolsa köpдөй, saman bolsa çöpдөй kılıp kabul kılanızlar kana emese. Vaktaraga bilekleri tapşırabız. Hoş gelipsizler ha. Kalan esteriga süzet köküşürüz. Жақын тұрсаңыздар. Меймандар, сіздер шыққанда бейді башта деділер. Гүлменежебіз бүгін мені музыкантты жөнден жерле қарап отырған шақырған жоқ. Сіздердің көңіліңіздерді атсын, жақсыларды қойып. Алдықтан барыңыздарды бірінші антырақ бейіне жетелейбіз. Кеттік маэстро. Меймандар келіңіздер ғана Гүлменеже Астанаға бейіне зортауға шығасыз. Меймандар, тойларын қолда қосын.
Keçеңіздер керемет толансın, қадалған имандар, келіңіздер қайрадан құттықтау кезегін ұланталы, қазіргі сөзге шыға тұрған жамаат, өзгөн жамааты деп жаздырып өтті, талай ағабыз баштаған жамаат. Қайсыздер отырасыздар, келіңіздер өзгөн жамааты, құттықтау кезегі сіздерде. Қана берсе, қадірлі меймандар, азырқы құттықтау кезегі өзгөн жамаатында olsun, көңіл бұрсаңыздар, қалау тілектерін айтып, билеттерін тапшырып алсын. Ассалаумағалейкум жамаат, қош келіпсіздер. Көрінді сіздерге бақтың қадірлікті Аллахым насip еткен болсын. Ошоменен бірге осы 2 жашқа не қалаңыз еді. Шынден сол ұзын өмір, алтынларың, балабасы, арқаларың, малбасы, көздерінің өздері ағарып, көгеріп, Аллахым бәрі 2 дүйіні бақтық насip еткен болсын. Ошоменен бірге осы келген қонақтар бәрі денсаулық, ішіңерге игілік, бәрі ушундай тойларды кылып, ушундай дастарханның жекесіне дайым ушундай жақсылықта жолығышып жүре берейік. Ya, assalamualaikum. Selamat ve bugün şu toyda oturanlara böyle kız uzatıp durgan yeri birazdan gözlerim böyle gözlerim в общем выстрел Ассалаумағалейкум, урматтуу мүмкүнчү кулянын болуп аткан жакшы бир көчү кечесине куш келипсиздер. Карындашым менен сиң бактылуу болсун, өзүң да бактылуу бол. Дайыма ушул иштериңде ийгилик болсун. Ушул бактылуулуктун, жыргалчылыктын жашоосун. Дайыма үйүңдө той болсун. Тілеген мақсаттарына жете бер. Электриже. Гүлечка. Үйала құт болсын. Құда құт болсын. Балдарың өмірін берсін, бала чақалуу болсын. Ушул балдарыңның бактын, ызат сыйын көрүп, дайыма ушулардын астында жаркылдап жүрөр. Ушундай жакшы санаалаштарың, дос жарың болсун. Бирге жүргөн мына Элмирага окшогон жакшы күйүмдүү достор көп болсун. Куш келипсиздер, меймандар баарыңар. Жаш бактоо болсун. Жанынан Бардын сөзүнө кошулуп. Биринчи кызыңыз Роза бактылуу болсун. Ушу балдарыңыздын пешенесине сиздин ден соолугуңуз аман болсун. Ушулардын пешенесине дайым бар болуңуз эже. Уул кыздарыңыздын жакшылыктарын көрүп, ден соолукта ушулардын неберелерин дагы чоңойтупканга насип кылсын. Кудайым жакшылыктарыңызда бирге болайын. 2 жаш бактылуу болсун. Жеңем қосылат кен. Қолдарында чақан белектерінен кен құрғол келіспеттір. Қалғыл оласыздар. Қана мәсе белектерді тапшырамыз. Қош келіпсіздер. Ана естеріңге сүріп көшөз. Телпей тұрасыздар өзгөн жамааты сүріп көшөз.
Kanamese kadrolu meymanlar bizde konkurs başlandı. Ayımlardan 6 o gerek. Var mı katılışçılar konkurska? 6 ayım gerek. Var mı katılışçılar? Yönetimizler. Yönetimizler. Ben canıma yönetimizler. Kendimizler. Kasla kayıtımızda tapşırıp koyun. Yönetini versen bulmaya kadar. Bir oyun bulup tapşırı alın. Türküyle çağırıyorum olmuş yani. Ana, Türkçüleri. Oltur ola, şimdi oltur elimizden. Basmaçlar, layınlar. Cürümüzler. Tartıp çağırıyoruz. 6 ayın gerek, 6 ayın. Gelin oltur elimizden. Çok, eşitlik oluruz. Olturalım. Olmayla, gıcalak bulmamız lazım. 3 oldu, 3'ü. 5'ü, daha 1'ü gerek de. Kilo olmayla var. Nazda olur. Kalan gel. Birinci orunga bala çakağa zontik, kalgan orunlarga mayda çüydö belekler. Düşündüңүздөр ha? Ошондуктан birinci orundu alışkan. Buna ikinci hem zontik beleyen mayda buna. Kim var? Kim getip kaldı? Ne oldu hocam? Bunu. Bir ayın gerek daha şu. Şöyle atacak. Ama saksı bu. Olmayın oyun. Telefonumuzdan da alıp gelimizler. Telefonumuzdan da alıp gelimizler. Telefonumuzdan da alıp alımızlar. Telefonumuzdan da. Olmayın oyun. Çarık çurk deyip oldu pütet oyun. Avaylangızlar. Sındırmayın çok. Tevelep ketmeyin, çalınıp ketmeyin, çızılıp ketmeyin. Jöntunuz. Oyunga çıkmayı olturağız da bana. Olçağızdı biliriz. Olçağız koyuyoruz. Sen uzattılar gelinizler. Oyunun şartı opan oyun. Ben 1-2-3 degende altın aytpayım. Je kiyimin aytam, je tüzülüşün aytam, je çaçın aytam, je çoluğun aytam. Kıskası kimde aytsam oşol insan menen süret göçüşüp gelip oturup kalış gerek. Sizler ketken malda ben bir stolga alıp koyam, gelip oturup kalışka dayanganımızdan anam men süretlerini bir saat tekserip çıkam. Düşünüktü ha? Ben 1, 2, 3 degende men 1, 2, 3 degende orongol ayollara men süret göçüşüp direriz. Keltik. Orongol ayollar mene. Girişleri sındırmayın çok. Girişlerini sındırmayın çok. Oturalım. İçinde. Bak. Şöyle çürük oğladık da. Bak kurtuyla kur çıkmadı etmen olay yapıyoruz işte. Sürüklerini bir görüp çıkalı. Abi bak. Mesela yiyeceğim camam. Videoya çıkmayıp durmam. Jamile zaman Instagram koysanızdan bulup gelmişiz, göçürüp öyle koyuyoruz. Dayanamaz. Ben 1, 2, 3 degende Kekka diyeceğim kişi bile sürüp taşırız. Şimdi ben aldım yol olsan. Böyle. Ay kalkınızı. Ulan. Kolaycı dünya benzermez. Ana kişi sol tarafa koydular mı? Geçen ne olatman dile düşün beyler. Başım bir yakka var, bir yakka vurulur. Tamam süretmiş. Haydi anlayın. Ana sizdeki cama son şüphesiz var. Biz var abi. İçine kaldı. Dayansızlar mı? Ben 1, 2. O kişinin altı kim ben diyeceğim? Bilmeyeceğim. Dörde oturan orası kişinin altı kim ben? Dima. Ben 1-2-3 degende koyak mı? Ben 1-2-3 degende Dima bile sürekli çıkıyor. Dima çok gelmişler.
Жақындашыңыздар. Bak şöyle. Al oğlanıza. Kana bir görüyoruz. Sürekli. Yunan. O. Şöyle kalk. Состояние Дима нормально все, да? Вы уже не поняли даже, да, что происходит? Dayansızlar mı? Последний kaldınızlar. Öte apaslı vaxtlar koyduğumuz. Men 1, 2, 3 degende eşke çıkıp sürekli çıkıyoruz. Kettik eşke. Eşke. Eline söz kaçırız. Aytmay turish kerak bo'lsa, bermoqni so'kakda o'chiraymi, churqibga deydi. Rahmat, siz. Qo'l javob qo'ying Samira jenamizga birinchi o'ringa beringiz tamam. Ha, ikkinchi jenamiz ketdi. Sizga ham berib qo'ying shunda. Atayın eşke çıkmadınız. Oh. Rahmat. Kendinize kadar mehmanlar hazırkı Kutluktoğ gezegini Murat akeniz başlayan cemaatı bir kol çağırıp versiniz Kutluktoğ gezegini getireyimiz. Kendinize. İstanbul, İstanbul Tanrım dostum deniz çeğinde Az güldüreceğiz geri olsun ha. Murat akeniz başlayan cemaatta gönül kalsın. Assalamu alaikum. Öyle. Maşallah. Uzun olsun. Daima. Kalan. Nemede boğulu. Hiç kızı cemaat görür. Jaksot görür. Men oşonu kalayım. Men özüme niye kalsam tileyim oşonu kalayım. Cemaat görür. Jaksot'un üstünde oynayıp gülüp. Rita tetiyle bayağı kuşlar oldu. Öyle ki. Oşonu kalayım. Birinci, anam mekemiyim, özümün toğanlarım vardı. Kızdım, çıkan cikleri, çıkantıkları vardı. Geçin, şunda çok nemin kalayım. Böyle, ne için? Atanmışlar, sizler bizim bir toğanı olur. Sizler bizim kardeş olur. Oşan için biz sındırsın üzümleri kalayım. Oşan için hiç kaçan ömürüm. Ümitlesin, bırak uzun olsun. Uzun olsun. Eski karvarlarım, harflar, samurlarım, des otoboğları, aykamlayan bölümler. Haydi, davay. Assalamu alaikum. Hurmatli bugungi qonoqdori, Güleja, Dastan, ukam, minakay, bugun dasturxon joyib o'tirasizlar. Shu Güleja qiz berib, shu qizim baxtli bo'lsin deb, shu elden batalayın deb o'tirasizlar. Shu o'ylagan o'y maqsadlar, shu aytilgan qavlu tilekler ishga oshsin. Shu aytılgan, şu dua kılgan batalar kabul bolsun. Kızınız baktlı olsun. İki dünya baktlı olsun. Şunu yerde aytılgan kabul tileklerin bardığı kabul bolsun. Ne kalasa şu beşik toylar bolsun. Bardığı şu daima sizge kalan şu dasturxonumuzda daima yaxşılıkka jayıyor.
Şu kağıt tileklerдің барлығы şu айтылған kağıt tilектер şu жерде қанша адам тұрса барлығы айтылған сізге қабыл болған болсын şu айтылған kağıt tilектер. Assalamualaikum өлкөм. Тойдың көйлері. Күлеже şu kızınız bilen bir olanız бақытты болсын. Өлі өссін барған және бақтадай бағатсысын. Сіздерді екі жақты сыйлаған жастардан болсын. Şu кезеңі daha жентектерді чабалайды. Барыңыздарға денсаулық. Kızın bakımı olsun, bargan жерден бақтапсын, ағарып көңілсін şu жерден өзіңе дағы денсаулық, uzun ömür, daima şu жақындап жанып жүре бер. Жақсылықтардың үстінде көрішіп жүре бер. Балаларыңыз өлкө бақытты болсын. Өзіңізге денсаулық, аман болыңыз. Болды. Қалғаны сүкөт оқшайды да? Қосыласыз ба? Қалған меймандар қосылып келген. Гүлмиреже тілектері қабыл болсын, шақан мелектер бар екен, қабыл қылыңыз. Қош келіпсіздер. Қош келіпсіздер, барыңыздар. Murat Ağa'nın cemaatından varımızlar diye ikinci antrak biyine 1 saat biye biyeleri çıdık Murat Ağa'na. Kettik maestro 1 saat biye varımızlar çıdığız Murat Ağa'ndan. Venere eden sırası olunca biliyiz. Kettik canlılar bileklerce. Şandırak biliyiz hareketler. Sayın
Майла бүгін Гүля, қызың бақытты болсын, өмір ұзын болсын, барған жерінен бақыт тапсын, күйөө бала экөө тең қарып, бала чакалуу болуп, ошолордун сыйынын, урматын көрүп, төрдүн көрүп болуп, жаркылдап ошо сулуу боюнча жүрөр. Гүля 2 жаш бактылуу болсун. 2 жаш 2 жака кайрымдуу жаштардан болсун. 2 дүйнө бактылуу болсун, силерге кайрымдуу жаштардан болсун. Ар дайым ушул эле жакшылыктарда, тойлордо эле жолуп жүрөр эл. Гүл эже, кызыңыз барган жерден бакыт тапсын, бактылуу болсун. Ушу күйөө балаңыз сизди сыйлаган, кызыңыз силерди силе аякты сыйлаган, 2 жакты сыйлаган жаштардан болсун, бактылуу болсун өмүр бою. Гүл эже, кызыңыз бактылуу болсун, барган жеринен бакыт тапсын, ошол жерден агарып көгөрсүн. Кудай кааласа кийинки жылы ушу бешик той, жентек тойлордо келейли. Тоюңуз тойголансын. Баптырам, не дейли? Гүлө. Тойлор тойголого улана берсин. 2 жаш бактылуу болсун. Эмди ушул маалда Кудай кааласа бешик тоюңа келейли. Ойлогон ой тилеген максаттарыңа жат эмне уулуң үйлө Кудай кааласа мунун тоюна келейли. Дайым үйүңдө жакшылыктар боло берсин. Дайым жакшылыкка чогулайлык. Ушундай дасторконуң чекесине дайым жакшы санаалаштарың менен дайым ушундай жакшылыкта чогулушуп жүрөрлү. Ошо менен бирге баарыңа ден соолук, ишиңерге ийгилик баарыңарга. Тынччылык, аманчылык баарыбызга. Заманыбыз тынч болсун кылам.
Урматтуу коноктор, куш келипсиңер. Гуличка, кызың бактылуу болсун, 2 жаша. Күйөө балаң кут болсун. Дайыма жакшылыктардын үстүндө ушу уулуңу үйлөп, кызыңы чыгарып ушинтип, ушулардын бешик тоюн көрүп, балалуу чакалуу болуп, жакшы достор менен, жакшы санаалаштар менен, тууган урууң менен дайыма бирге болуп, жайган дасторконуң дайыма тойлорго жайып, жакшылыктарга жайып, жаркылдап ушинтип жүрө бер. Учуң куру болбосун, а? Aziz mehmonlar va mezbonlar, assalomu alaykum avvalambor hammalaringga. Bugungi kun 2 yoshli nikoh to'ylarida mana hammamiz jamlashib, to'planib, mana 2 mo'min musulmon boshini ikkita qilgan dugonam Gulaxonga iloyim uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. İloyim yurtimizni, elimizni, 2 elni iloyim tinchligini, totligini, bolalarimizni hamisha kamolini ko'rishlikka nasib qilsin. Iloyimiz osmonimiz hamisha yorqin bo'lsin. Iloyim mana shu nima desam, shu musofir yurtlarda yurib, mana tolalarda yuribmiz, ishlab hammamiz bolalar chaqalarimizni deb, bu bolalarning orqasidan hammamiz iloyim orzu havaslarni ko'rib o'tishlikka nasib etsin. Hammalarimizni, ota-onalarimizni, o'tganlarni hammalarini Allohim mana shu dasturxoningiz soyabon bo'lsin. Yaqinlaringizga qilgan ehsonlaringizni Allohim dargohida qabul qilib, o'rtoq hamisha mana shunaqa qilib dasturxoningizda yaxshi insonlarni hamisha yollasin, yon bo'lsin sizga yaxshi insonlar. 2 yoshga men nima deyman, baxt tilayman. Qo'shgani bilan qo'sha qarib, uvali juvali bo'lib, 5 to'ylarda mana shu bolani, mana shu yigitni boshchiligida iloyim mana shunaqa yaxshi kunlar, xayrli ishlar, xayrli kunlarimizni ko'raveraylik, qizlar hammamiz. Ketingizga rahmat turan sen, qadrli mehmonlar, kelingizlar, qaradan qutlukto, gezegine chiqa turgan siylo insanlar bar ekan, tag'arab aytganda bizim tör jamoatda o'tirgan nasib ayishni o'zi boshchi qilaveraylik, ha? Qadrli mehmonlar, дорогие гости, что-то орысча начала başladım. Mikrofon qo'shnilar jamoatida ko'ngilli olib kelinglar. Birinchidan shu gulga sizlar kelgan o'tirib assalomu alaykum. Yaxshi ko'ringlar o'tiribsizlarmi? Gulga dastan Gülece, şu kızınız baktılı olsun, ömür uzun olsun, şu sizlerde 2 jat sıylagan kızlardan olsun, yoğalarınızdağı, kızınızdağı 2 jat sıylagan, şu baktılı olsun, güzel balalı olsun, ne diyeyim şu, daim şu baktılı olup, sizge den soğuk, dastanға, işlerinize iyi gidip, rahmat şunçalık, dasturxon жазып, el çakırıp, konak kılıp oturasız, sizge şu den soğuk, dastanға den soğuk işlerinize iyi gidip, rahmat. Geçinizler menen kızmakta konaklar, şu batalarını üçüncü yerde çok oturasınız. Elizin bergen bataları, baklarına barıp içine, yüzün var, sınıf olur. Dasturxonun daima yaşlı kacayısı. Odaların 1000 yılda beraber oturuyor. Bağların baktılı olsun, den soğukları çın olsun, ömürleri uzun olsun. Sizler kalagan, sizler oyluğun, Kudayım kalagan baktılı yaşlardan olup, özlermen özleri önüp, ösüp, oşun yaşlılığını görüp, baktılı gündürdü ötürgülüyor. Onun daima yaşlı kacayısın, kandanların merekeli olsun. En yaman dasturxonum degende tusunda yaşlı dasturxon olsun. Kuşlar var olsun, şuraya gelgen meymanlar var, ısıtın ügülü özlerden amanlık, ügülü özlük baktık olsun, toylar olsun, toyların toy olansın. Gula, kızımın toyu menen kutlayız. Eşke çıkıp ötkek bolup, uyga kirip ayal bolup, Kırgızstan'a barıp Jakşılakay bolup, kızımды berip elin batasını alıp keldin. Kelip dagı bu jerge kelip dagı bata alıp bereyin dep uşunça dasturxonundu jayıp oturasın. Emki жылы Kuda kalasa beşik toylarında oturaylık, jakşı toylarında oturaylık. Kuda kalasa uşul уулуңдун, kızыңдын төрүндө şu жаркылдап, дайыма ушундай жаркылдап жап-жаш болуп жүрөр.
Gelecek kızlar aklı olsun, baktapsın, iki can sinagan yaşlardan olsun, elini aldı ve seni jüversin, siz uyatmagan, siz sırtlangan elimlerden olsun, kallarınızın peşinizde var olunuz, aman olunuz, hiç açana varmanızda, ne degen maksatlarınızda soşlarla bakılır, kızımız bakımda olsun. Ular mына qo'shnilarning atidan sarpaymiz konvertin ichinde. Qolgan qo'shnilarimizning bardigi o'zlarini jo'na tushib kelalar qolishdi sebep menen. O'zim bilesin ona. Qarangizlar belekleri tapşırasıdardagı estelikka suratkaşıyoruz. Hoş gelipsizler, hoş gelipsizler. Oyunla takır doygun Çığlıktı akke oynagan Kızıktı olcu şu gez Telefon degen bulgun Başlaga köngül koygun Oyunla oynagan Bir koyun To'ylar muborak bo'lsin. Hammasi yaxshi, Xudo xolasa. Самое главное, sog'liqqa qarash kerak. Hammasi Xudo xolasa yaxshi. Nima deydi yana? To'ylar juda chiroyli. Xudoga shukr, rahmat shunchalik to'y qildingiz. Umringiz baraka topsin. Kasal bo'lmay hech qachon qizingizni, nevarangizni baxtiga hammasi yaxshi bo'lsin. Sog' omon bo'laylik. Rahmat. Güleje, rahmat, shunchalik dasturxon jayib, shunday niyat qilib, tilak qilib, niyat qilib, dasturxon jayib, shu bayagi musulmon vatan menen elga ko'ra, jamg'iri menen yerga ko'ra. Niyat qilib, shunchalik shu baldaringizning baxtisin tilab, shunday nima qilayotganingizga Alloh o'zi jar bo'lsin. Alloh o'zi jar bo'lsin. Bu yerda qancha qalov tilaklarning barligi qabul bo'lsin. Bileje, musulmonchilikda bardig'iz shunchalik naki, shunday dusha, atdusha, kim qanday to'ylar bo'lsin. Biz всегда мы за вами. Спасибо. Geli поддержканы всегда береміз. Гулеже. Сілерге сүйенем, ішенем. Куда қаласа всегда мы за вами. Куда қаласа болот бар. Шундай, рахмат, шунчалық мынаке кеңпейіл душадан дастархан жайып отырғаныңызға Алла өзі бардығына үй болсын. Жақшылықтар болсын, дастарханыңыз еш жамандығыңызға келбейлі. Всегда біз şu жайыл дастархан тойларыңызға келеліче. Біз тойларыңыздың көсі бололу. Çoğun rahmet. Білеже, şu toylarla olur. Sizin үйіңізде той болсын. Мен қалаймын той бол.
Gula dostum. Kızın baktığı bolsun, maksat men. Ha? Den soğuk, baktığı bolsun ha. Bu tişası den soğuk bolsun ha. Kazan kazan et kaynar, Kazak dostum ay çaylar. Kazan kazan et kaynar, Kazak dostum ay çaylar. Kazak kızga үйленбейсең, kapa bolom dep çıgar. Kazak kızga үйленбейсең, kapa bolom dep çıgar. Tüzük tüzük dep gülsüm, Türkmen dostum dep жүrsüm. Tüzük tüzük dep gülsüm, Türkmen dostum dep жүrsüm. Türkmen kızga men öylüm, Tugay bolom dep жүrsüm. Türkmen kızga men öylüm, Tugay bolom dep жүrsüm. Toy 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 toy, mına bugün toy toy. Toy 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 toy, mına bugün toy toy. Oro orodan tulso, orus kızımman bolso. Oro orodan tulso, orus. Rahmat mına kadırlı meymanlar, toy var, toyun deptesi var, sonundağı ayağı var deyip ruhsat verseniizler, aksakal akelerinizde çakırıp, akbatasını alı olalı, hamdan keyin paketli jinat, bileşler, bilep, keteriniz de neyge putlu olsun yok. Bu haftanıga sizni çakırayın ha, akbataga gelip veresizler, sol kanattan talayga. Kelimizler akbataga çıkıp verseniizler, akbatanızları verirseniizler, geçeyin, ceyin tıklayla. Kana dese kelimizler, kadırlı meymanlar, kömül kırıp koysanızlar, andan batadan keyin paketli jinayı veririz. Жақын ақылын білeceğim. Bunu olacak ötü olumuz. Bakayken canlı ötü olsanızlar. Kanamese amin, amin, amin. Kötülüğüne bilekti, Ceratkan Allah versin tilekti. Dua kılavuz. Baktarımız bata veret, amin. Yaş kızımız Rozan. Parvanderden baktırсын, baktırı olsun. Başkanları sey olsun. İki жақты тең қараған жаштардан болсын. Altın bala basıp, arkası mal basıp. Şu elin gereğine büyük semelerden bol. Şöyle gelgen bazı şu tuğanlar
Sizlerin daha үй-үйлері бақыт қалайын. Sizler kapağın işler, kemçilik olsa. Nasıl böyle 2 yaşa bak, 2 yılı güzel bir değişik toyda var, değişik toyda oturup var. Toyulansın, ardayım, sağda adın solu, çingden solu. Ne olur? Vakti var, ardayım. Yamanlık olur. Amin. Şu bugünkü jayılgan dasturxon, şu bugünkü aytılgan qawla tileklerden bardығы şu 2 yaşqa qabul olsun. 2 yaşqın денсаулық үшін өмірлері ұзын болсын. Ата-енесін сыйлаған жақсы жастардан болып. Алдын бала басып, арқасын мал басып та. Астан көп немере чөбірер болып. Уылды үйлеп, келін жұмшап, шылардың төрінде балқайған ғайып жол бүрер. Шымен өмірге ұшы келген қонақтар бар өмірге денсаулық ұзын өмір ішіңерге егілік. Майрамбек сағаларым көп денсаулық үшін бәрін тойдарда қызмат қылып жүрер. Мына жерде музыкалық балдарға, қызмат қылған балдарға бәріңер келеді текші. Мына кафе неге бар мына бәрін оқшыларға. Дайым ұшындағы ұшы тойлар, үшеді жайын жақсылық болсын, тойлар болсын. Дайым жақсылықтарда қызмат қылып жүрер елі бәрін. Сіздерді үйіңерді той қылғылы. Дайым ұшы тойларда жоқ дегенде қызмат қылып сақтап, ұшы дастарханның чекесінде батарейгені жарып отырады. Келіңіздер, Гүлмиреже, микрофонды сізге берейін. Мына ұшып келген инсандар бізді сыйлап келіп отырады, қуанышыңызды бөлісіп келіп отырады. Келген меймандарға бір разышылық сөз айтып қойса ақырында. Барлығыңарға чоң рахмат, мен сыйлап келгеніңе үшін. Барлығыңар тынч болайын, ушундай жайылған дастархандарда, тойларда жолугушка насип болсын. Ушул жерде барлығына Майрамбек, музыкант балдарга, кызмат кылган Гүлмира, кафене ээлери барлығына чоң рахматымды айтып келем. Ушундай тойлордо, жакшылык күндөрдө асманыңыз тынч болуп жолугушуп жүрө берели. Талайга рұқсат бересіздер. Гүлмиреже бүгін ішен қызматқа шақырған, қызматты бүтіріп қойылы. Амин, амин, амин. Көтерілі білекті жаратқан Алла берсін тілекті. Бисмилла деп дуа қылабыз. Урматтуу Гүлмиреже, Қырғызстанда берген тойыңызды, жана бүгін берген тойыңызды ертең елдер мақтасын, чөнтөңүзгө акчаңыз батпасын, санаға салшы елінде саясаттан сақтасын. Үміт қылып чоңойтуп жатқан уул кызыңыз үмітіңізді ақтасын. Чыткынчы чыгып койнуңуздан душманыңызга сатпасын. Қадырыңыз кетіп, барқыңыздан қаректен жақшыңыз ақпасын. Тойыңыздар тойға олансын, бүгінгі тойға келген қуансын. Мына ушул ақ батырны чын жүректен берелі, насип етіп, жақынғы кейінгі жылдарда 5 тойға келелі. Аллаху акбар! Рахмат! Орындан орналасыздар. Разышылық ретінде Алышар тойханасына бір қол чағып қоясыз. Келіңіздер қырылы меймандар. Жана ушулайла музыкант ағабыз Авазбек Сатыбалдиев ағабызға қол чағып қоясыздар. Ерке олыңыздар Майрамбек Асановқа қол чағып қоясыздар. Чоң рахмат, чоң рахмат. Жақсылық тойда көріскенше, сақ-саламат болыңыздар, аман болыңыздар.